Bakunzi b'Ingenzi TV muri kumwe nanjye Spiridio Habimana ndabasuhuje cyane muri CAF Champions League. Pyramids FC yakomye mu nkokora APR FC inzira y'amatsinda. Ikipe ya Pyramids FC yo mu gihugu cya Misiri yatsinze APR FC ibitego 3-1 byongera gutuma indoto zayo zo kwerekeza mu matsinda ya CAF Champions League zihagarara. Wari umukino wo kwishyura w'ijonjora rya kabiri rya CAF Champions League kuri uyu wa gatandatu saa 2 z'umugoroba kuri Satis John Stadium, nyuma yuko ubanza ikipe zose zanganyije igitego 1-1 wabanje mu cyumweru cyabanjirije igishize kuri stade Amahoro i Kigali mu Rwanda. Abakinnyi 11 Krinosrak Jurkic utoza Pyramids FC yabanje mu kibuga harimo El Shenawi, Mohamed Marey, Ahmed Sami, Ibrahim Bratiture, Fisto Karara Mayere, Ramadan Sobi, Mustafa Mohamed Fati, Fagri Lakai Mohamed Chibi ndetse na Mohamed Rashim hamwe na Mohamed Hamdi. Naho abakinnyi 11 Darkonovic utoza APR FC yabanje mu kibuga harimo Pavel Nzira, Nige na Clement Shimimana Yusufu, Niyo Mugabo Claude, Byiringiro Gilbert, Seydou Dadu Yasif, Tade Rwanga, Mohamed Lamine Bach, Mugisha Gilbert, Ruboneka Jean Bosco na Mamadou Sai. APR FC yinjiye mu mukino izi neza ko kugira ngo ikomeze igere mu matsinda isabwa gutsinda igitego 1-0, 2-0, 2-1 cyangwa ko no kunganya ibitego biri hejuru ya 2 kubera ko CAF igiha agaciro igitego cyatsindiwe hanze. Batangiye ubona amakipe yombi ubona bashakisha ahava igitego bigatuma batakaza imipira bya hato na hato. Nyuma gato ku munota wa 7 Ibrahim Bratiture yatanze umupira uremereye wari uvuye kuri koroneri Shimimana Yunusu akozaho umutwe gato umusanga aho yari gusa uca hejuru gato yizamu. Muracyari kumwe n'Ingenzi TV naho nge ndi Spiridio Habimana. Bakomeje guhatana ku munota wa 10 APR FC yafunguye amazamu ku mupira wari umaze gutangwa neza na Byiringiro Gilbert, myugariro wa Pyramids FC awukoramo usanga Seydou Duda Yusufu awutera neza inshundura ziranyeganyega. Ikipe ya Pyramids FC yahise ikanguka isatira ishaka kwishyura, gusa ba myugariro ba APR FC barimo Shimimana Yunusu bagakiza izamu bagashyira imipira muri koroneri. Ku munota wa 25 APR FC yari ibonye igitego cya kabiri ngo ikomeze kugira umutekano, habura gato ku mupira Mugisha Gilbert yasunikiye Niyo Mugabo Claude nawe awuhindura imbere y'izamu usanga Mahamadou Sayi ashyiraho umutwe ariko birangira unyuze impande y'izamu gato cyane. Ku munota wa 45 Pyramids FC yabonye igitego cyo kwishyura gitsinzwe na Mohamed Chibi ku mupira yahawe na Fagri Lakai. Igice cya mbere cyarangiye banganya igitego 1-1. APR FC yagarutse ivuye kuruhuka baza bakora impinduka mu kibuga havamo Mugisha Gilbert hajyamo Chidibert. Ku munota wa 47 ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yakomeje gusatira ibona uburyo bwashoboraga kugira icyo butanga ku mupira. Chidibert yahaye Ruboneka Jean Bosco atera ishote risanga umunyezamu wa Pyramids FC ahagaze neza. Muracyari kumwe n'Ingenzi TV naho nge ndi Spiridio Habimana. Pyramids FC yakomeje umukino isatira ishaka igitego cya kabiri aribwo yarataga uburyo bwari kuvamo igitego nkaho Ramadan Sabi yarikuye ishoti rigakubita igiti kizamu. Yakomeje guhatana ku munota wa 69 Pyramids FC yabonye igitego cya kabiri gitsinzwe na Fisto Karara Mayere akoresheje umutwe ku mupira wazamuwe na Mustafa Mohamed Fati. APR FC yakomeje ishaka uko yakwishyura ikura impinduka mu kibuga havamo Dauda Yusufu, Mamadou Sayi na Mahamadou Lamine Bahi, hajyamo Tuyisenge Arsene, Victor Mbawoma ndetse na Richmond Lamptey ngo ishakishe irebe ko yashaka igitego cyo kwishyura ariko bikomeza kugorana. Ikipe ya Pyramids FC ku munota wa 89 yabonye penalty ku ikosa Byiringiro Gilbert yakoreye Zaraka wari winjiye mu kibuga asimbuye iterwa neza na Hafez. Inshundura ziranyeganyega ubwo iba ibonye igitego cya gatatu kiba
kirabonetse. Umukino warangiye Pyramids FC iyoboye ku bitego 3-1, ubwo ihita isezerera APR FC mu mikino ya CAF Champions League. Ikipe yo Misiri yahise yerekeza mu matsinda. Nabibutsa abakurikiye Ingenzi TV ko iyi kipe n'ubundi ya Pyramids FC ariyo yabujije amahirwe APR FC yo kujya mu matsinda mu mwaka ushize. Iyi ni Ingenzi TV, naho ngi ndacyari Spridio Habimana.